스콜라십니 바게 해면에 나한테 payment processing solid dong so 어렵다. nó cái boro pori tong taซึ่งเขาเบียดใครตรง bo jaga biet khai ก็เขาเบียดใครตรงนี้ aja agar ole no bo biet ne last year dan bom hai second semester second semester pori tong ke seman dogla no mangkha wachiban mon mangkha ทำไม nok nok biet khai khang ke stipend na kok ro sajak de tong age 사적번호 따오 마스마야 진짜 brok khai de na de hin 그러나 또 저, 이거 시리로 solid dong 저다 kagos ro ke joma de kha 그래서 말이다 anok total khorok busuk tong biet khai total no kolkata ke biet khai stipend maya khorok busuk tong scholarship mai 그것만 더 이제 그래서 멋만 많이 보다 kebo khamba de mangkha 박설만 다 biet khai biet khai ro mo de mangkha 마야 ma khorok sapan maya ko tamni bagai leri tong hne no kok salakya tamni chas 그럼 저 대기자 나신 게 저다 bo mas ni bising mana ba bo pro chima 비신 거는 저 o mas ni bising মানে scholarship mana ni date roki laijak de tamni bagai no kini malai tanya nangkha 시니 승고 마야 그냥 내 도망 맛을 라이죠 하다 그래 승고 마야 시내 거 벌써 저거 산에 좀 가봐 코스 필요 없어 말이 되니 사실 온거 승고 랑 그래 한번 바가 말아냐 힘 아프다 koita college no na amok ki kolkata mang de nakte joto kolkata mang tan bagai phamen no tine o jaga हामबाय मीडिया ताको संग कवरेज खाना बाकी फाइमेन बाकी जों तिनी त्रिपुरा स्टुडेंट फेडरेशन टाउन ते कॉलेज कमिटी बखाते ट्राइबल वेलफेयर नि डायरेक्टर नि काइसे मेमोरेंडम सबमिट खानान फाइमेन टाउन नि बाकी जों तिनी मेमोरेंडम सबमिट खानानि नांखा आबंखा जों साइमनो ताबुके ताबुसो जरतै एसटी रंनि स्कॉलरशिप प्रोसेस पायाखौ तावखन चलि दं तो बाक्साबा कसाइ दं काई साइमान मेन बरको सालिमान बिसिंतै जों तिनी साइमान खा फेस रंनि बिसिंगो तो 23,000 tong fresh total aboni bisingo 5,000 ni already processing paikha already complete enke tabu ko tai 18,000 moto tongko pia o 18,000 rong thaina thang dine bor kabama kise technical issue tongha technical problem bor face khai tongha last 2-3 days romai amonu bor thaimai yang tongha tobe bor jona thainai ni kok rakha enkai tai bor sakjung especially bong koikha jehetu tabu biet khai tongnai rok especially bor ni exam ganai tongha kolkata o je scholarship no best khai biet khai tongnai rok bong ni exam ganai tongkha bong exam ni bagai borok kolkata thangnani tai aro thanginai bong exam ni bagai preparation nanani tarpore hinga semester fee nani abato rangni matter enke aboni bagai nai borok dakti khai especially o biet khai tongnai kolkata o borok jati dakti manthung abon bagai sungbong koikha इंके फिया बरक जों अकक साका जे अरतो स्पेशली कोनो किछु आइडेंटिफाई खाय अब कलकाता बीएड अब त्रिपुरा बीएड अब त्रिपुरानि जे कोनो किछु कोर्स नि नै आला जबाबे रिमाइंड बरगम न एक प्रोसेस वाइज मा रहरो आ सुदु बर नंबर सिनि सिमारो आरते मुं मेंशन खाय कॉलेज मेंशन खाय ने दाक्तिबं हाब्रि रिमान नाय आमति हे बर कोनो कग रिमान लिया एबा आ टेक्निकल इश्यू हनै जों साइखना का इंके तारपरे हिंगांकाय जों ओ बीएड खायनै रंनि लगी लगी जे त्रिपुराव गोबां मा ताबु मानयाखौ गोबां मा कसाइ दंखौ पेंडिंग दंखौ गोबां मा प्रॉब्लम फेसिंग दं इंके अब दाक्ति जाते कमप्लीट दोंथों आबन बागै जों गनो कयखा इंके ताइ कैसे कक हिंगांकाय जे आं सागा फ्रेश नि इंके रिन्युअल नि तो अलमोस्ट कमप्लीट इंके किन्तु 124 दा बसुक जोंनि बंनि तावखौनो पेंडिंग दंखौ इंके अबंखा बंनि किछु सबमिट खायतेनि एबा कोन किछु डाटा सबमिट खायतेनि बंनि किछु डिफॉल्ट तंगनि बागै नाय आम कसाइ तंखा आबो निनि ओ जे फ्रेश रंनो रबाया साक ओ रिन्युअल रंनि जे कसाइ थांमानि 124 आबनो रिमान गला अनि बरक साका इंके जों तिनि अरो तो डाइरेक्टर नि थानि मेमोरेंडम सबमिट खायना फायमानि हाइफनो जों तिनि डाइरेक्टर रिमालि मानलिया डाइरेक्टर एब्सेंस दङ बागै इंके जों जॉइंट डाइरेक्टर रिमालिना थांका जॉइंट डाइरेक्टर रिमालिना थांबो जॉइंट डाइरेक्टर आउट अफ स्टेशन 15 आगस्ट नि सिगांबो मालाय मानगला थानि बिनि पिएस जों साका इंके जों लास्ट पर्यन्त जों डाइरेक्टर नि पिए नि थानि जों कैसे मेमोरेंडम सबमिट खायके फैया इंके जों अकक सानामु जों एकदम खाकराखै सानामु जों तुमुंनो जिनि स्टुडेंट रक नि बागै
student rok jate help mantung khani no o scholarship rojak tongo hongkangkai o biet khainai student rok borok tumung no bongni nang tongmani jaro exam ni saka scholarship si maya kai o scholarship man tam belu tong jeng tini memorandum submit khai klang thangka tumung no within 2 week ni bisingo o process ng yangkai jeng haino hai orop khainai gerau khainani aba nang khangkai tebo joba khainani bongni sarti TSF ready tongo TSF agi botongo taw botongo jeng obon thanamu sungo borok dakti jesek mansa o process no complete khainani nungtha especially o biet khai tongnai rong ni bagai dakti borok bisa chesta natan ta chai tok hambai aja nin mongkhe ani mong salka deporma TSF police committee ni secretary tai sab khai karo orotini town committee ni leaders of khai sapai kya koine bongni education sanani Kerana development angke town committee ni education secretary aja nung sai se sab all joton TSF ni member ang khorsa designation sanan thangle Acha. hambai